Dôležité je to, že poslednýkrát vystupujem v tomto parlamente a želal by som celému parlamentu, celému svetu, celej Európe, na Ukrajine, Rusom a Ukrajincom. Želal by som im mier a z toho dôvodu dovolte mi vypustiť holubicu mieru na znak toho, že Európa potrebuje mier. A nech táto holubica mieru lieta nad celou Európou. Nech táto holubica mieru nás všetkých spája. All Europe needs peace. Can you catch it as well? Oui, Monsieur le Président, un rappel au règlement. Où est le bien-être animal dans le geste qu'a fait cet intervenant? Je trouve ça absolument inacceptable. Je suis d'accord avec vous et on va rapporter cet incident à notre présidente et on espère que l'animal va bien s'en sortir.